kuria Children's Home Center Limuru niguo tukumagaritio ni kambuni yendagia cora na ithondekaga cora itagwo Delva Solutions tuma kou tukehe ciana icio thiguku tugiciumiriria twakena twathaka nao twamarugira chapo nginya na mzai na mam othe nginya Paulo tucoka twacemania na atumia ega muno aria marugagira ciana icio mam Sara mam Eunice Ngai witu amurathime muno na ndacoka ndakimera muikare hau ngumugeithia ku umuthi kameme-ini na ni maigua guo na ni maigua ni ndamageithia muno na ndamatambura muno Ngai witu amurathime riu muikare hau tugoce Ngai karibuni sana na oho ni ndi tata wa credit ndakwirira we wanyuna ukamenya nie ndi tata wa credit koguo ni ngukuhe credit we shabiki witu wa Kameme TV we ugwikira skiza ya nigwenda gutwarana nawe rwimbo ruria rweru muno rwa Martin Janet and Minister Mary Mwangi muthi ni kurito muthi ni minister urathi hau thimu-ini yaku kahinya star 811 star 49 hash urahinya star 811 star 49 hash hena message ikuingira thiini wa thimu yaku ya skiza ni ngwenda gutwarana nawe ukundumira namba-ini ya 0723 328 846 karibu sana yes thank you tukuthina be na kumaririkania haya umuthi twina minister Milly N kuma kuria Kamoteine priesthood karibu sana Milly N asante sana happy Jamhuri Day thank masuja na jumudia menya muthi chukane masuja ndari handu tukigosha muno karibu sana my sister thank you muno nie geto minister Milly N yes genda Ngai na ngahonoka na ndi guku ni gitio kia Martin wa Janet karibu ni murata wakwa na ni mundu utiite uria njikaga thank you again ndi haha andu othe Kamuteine matongoretie ni muthikafu wakwa Bishop Mwangi wa Wanjiru Mwangi Zakai wherever you are thank you muno ndi haha ni undu wake I am home I am today tondu Ngai ni amuhuthirire nake Ngai witu akindua kiria ndi muthenya wa umuthi wewe hau mucii ndugathiore mitambo wikare tu o hau tuthathaie Ngai tugoce Ngai na tuigue kiugo kia Ngai thank you muno asante sana amen na umuthi ni twacererwo ni kairitu kangi ke haria getagwo minister Tabi ucio ni ngumwira ni sister yao twathiathia karibu sana Tabi thank you tugeithie mwiroreri na muthikiriria wa Kameme TV ndamugeithia hoini wa umuthi njitagwo Tabi Chosen niguo njuikaine karibuni tuthathaie na tugoce Ngai hamwe amen minister Milly yes umuthi ni minister karibu sana asante sana ni ndi thayo yes wiki yakwa ni ikoretwo njega Ngai ni amenyereire na nikio ndoka muthenya wa umuthi nigetha tumugoce riu nyite ugeni miroreri wa Kameme TV ndimwire akuhiririe umuthi maundu ni megucenjacenjia kidogo na tugagucokeria ngatho ni undu wa gutuhe kanya gaka Ngai akurathime karibuni sana thank you na no aturehera mugeni ndimona nake kuria mwena wa TikTok mukiina nake tumwitaga brother karibu sana my brother ndiyo niki tarakiaria kai atiga yahorio hau karibu ni thengio karibu guku ni gwa Kameme TV asante tamereri itwa riaku no geithia andu akonyu gicagi no geithie nginya ria wiriragiria kumageithia wi TV ni ndukandore nie we ikara rorete mbere ni ukuonekana karibu sana my brother ni ndamugeithia mwiroreri yes na muthikiriria geithikai ni njitagwo James kana James Touch Music mĩena-inĩ yothe ya social media hũraga gita keyboard na bado ni ndambire koina Ngai amũrathime no mũthĩ ngũhũra gita aya ni uraina yeni wina rwimbo rwaku ni ugutuinira no ndiraina thaa ici aya Ngai amũrathime asante sana my brother asante negera muruna hau karibu sana kabisa mageithie ni na ndiye dikire minister umuthi ni ndi kikebe cha Simba wa Yuda ore ta ciothe ni cito njitagwo Mwangi wa Kibu the teacher kuria mena social media yothe na niĩ ngĩkorwo kũrĩa gwa Teachers Talent Academy hamwe na Teachers Record kũu nĩkuo ngĩkũragia iheo wewe ndagũthaka keyboard drum set na gũkorwo wĩ DJ na maũndũ macio mothe na yo ikorwo na nyĩmbo na Martin Ndero kũgeithie nĩ level wĩtagwo Mary ucio no wa chairman Ben Githae na no reverend wa kũrĩa Makandara PCA na nĩkuo ngakorwo 31st ũguo andũ othe a Nairobi kũu nĩkuo tũgakorwo tũkĩgoca makĩria Mwangi wa Kibu ngakorwo kũu inyuothe mukorwo mwe hakuhi na kigoco giki umuthi tondu umuthi ni muthenya wa guthathaia happy Jamhuri Day
Asante sana. Karibu sana kada ya kuma kula UK. Asanti. Pius pianist. Thank you muno muneno wakwa. Yes. Anyite ugeni athikiriri aitwa muthenya wa umuthi. Ndimere happy Jamhuri Day na Ngai wa mwamurathime na mwike wega. Na mam ni arajurire thutha-ini ni akoretwo shabiki witu kwa nja wa Friday. Etagwo Mrs Gatuma. Aya. Niwe mutumia uria wagitumire njana ene konekana. Acio ni mutumia mwega. Ngai amurathime muno. Ndothe anyanda arore othe marerorera. Ngai wa mwamarathime na tuthina tutwarane hamwe no tukikocange na tukianira wega wake. Njitagwo Pius pianist gukorwo ngithaka rhythm na kabackup kidogo. Ngai wa mwamurathime tukigoca Ngai. Asante sana. Hai, asante sana. Riu twinangi mweno uyu ngi no hoyo umuthe maiganene tondu ni Jamhuri. Iganira iyo hau mundu gwitwo Sami wa Darama hamwe na ithui na mundu gwitwo Soro wa Base hamwe na ithui. Timu ihana oguo guko gwa Kameme TV na oho cameraman Ngamona Daudi hariririe muno na kamera iria nene guko nigetha cuhe nacio o mundu atigire ati Daudi atigire ni akuonia o mundu uthio wake na uria arasimaile akiina. Uguo niguo Daudi agukorwo agika director kuria gwitwo Karanja. We wira waku no kunia kana kuthikiriria music uri hana no gathikiriria program uri rathi na mbere. Riu acio nio timu na ndina muthenya wa umuthi nie Martin wa Janet na mbere ya twambiriirie to turambiriirio ni Mary N na worship na kuhiriria na wongerere volume nyambe gutware kuria Mwea Bishori Lies ati kwina mucere uria mwega muno uratigia muno mwaka-ini uyu na mweri-ini uyu wa December. Mucere uria ungigurira family yaku ni mucere wa Jamii Bishori. Mucere uyu niguo mucere uria mwega, ni mucere umbaga no muria mwita family ni tondu kamucere gakaimbaga wega na gakanunga wega. Niguo mucere uria utongoretie na gukorwo ukinunga wega kwagira kwajo gitukani na kanyama kaburi kana utukanie we na twaru uguo kana na ona kirio ngiruga nako kamucere gaka ni kamucere kega muno ka Jamii Bishori. Riu mucere wa Jamii Bishori ni uguithitio kimera-ini kia mambura ma thigoko na uguithitio na bei ya raithi muno. Kilo imwe irendio na ciringi 250 handu ha 300. Kilo 2 irendio na 490 handu ha 590. Na oho kilo 5 urenderio 990 handu ha 1,450. Riu ugakirwo atiriri wikinye supermarket ciothe cia Naivas nigetha wigurire mucere uyu na bei ya raithi. No ngikorwo no wende kwendia mucere uyu na bei ya raithi kana wende kwendia duka-ini o yaku kana supermarket no kuhuthira na beno ya thimu kana hurire Alex wa Jamii Bishori na beno ya thimu waranirie nake ni 0700081115. No waranirie na mundu gwitwo Alex wa Jamii Bishori kugerera na beno ya thimu ya 0700081115. Okorwo ukigira mucere o handu hothe uri guko gwa Kameme TV muthigi wa Rwinango na andu mambia kuingira mitambo-ini. Ndirona kuria Murang'a andu ni ingi muno marikitie kuingira mitambo-ini. Kuria Nyeri ndona message ni nyingi muno andu marikitie kuingira mitambo-ini. Kuria mwena wa Facebook Kameme TV Kenya mundu wito Ibrahim araja ni ingirite mitambo-ini. Kagenyi wa Marimari ni ingirite mitambo-ini. Elija Gari ni ingirite mitambo-ini. Kagore Triza ni ingirite mitambo-ini. John Gitigi ni ingirite mitambo-ini. Agakiuga ni akenete muno na ni etereire kuigwa timu ino yoka muthenya wa umuthi uria ikuminister thiini wa tabarĩra-inĩ no ya kigoco gia Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ. Na ndũkariganĩrwo kama kawaida bado ndina box 6 ciina mbeca, kiria gwika no gutengera uhihinye imwe yayo no kuhinya *420# okuhinya *420# wahinya box imwe waya gukora mbeca 300 200 kana 250 na oho waya gukora ciringi 100 thiini wa box ni icio. Na oho ithaa ria mbere ni ngunegereria mundu umwe na ithaa ria keri mundu umwe na ithaa ria gatatu o mundu umwe ni gukorwo akiamukira mbeca thiini wa Kameme TV muthigi wa ruriri. Riu hatiri undu ungi murori wa Kameme TV no gukwira karibu sana thiini wa tabarĩra-inĩ no ya kigoco gia Kameme TV. Ni mutongoria wa muthenya wa umuthi njitagwo Martin wa Janet. Mbere ya tuthiete mbere ya Ngai na kumuworship reke tuhingure na mahoya. Mwathani twagutia muno ni tondu wa mwaka uyu wothe rathi kuinikirira. Riu ni twoka twambararia ritwa riaku mwene hinya wothe uka thiini wa studio no wike undu mweru. Ngai mwene hinya wothe tutongorie nyimbo ciothe tukuina haha. Baba mwega we niwe tuko tugithathaia
we nwe tuko tukigoca Ngai mwene inya wothe mwiroreri wothe ugikutwirorera haha either ena maruo matiganite either ena bara itiganite either aragerera bara cia maundu mahana atia Jehova kugerera rwimbo rwa muthenya wa umuthi ru turagoca uromuhonia thiini wa ritwa riaku kugerera ministry no tureka muthenya wa umuthi honia bururi witu na wike maundu mega turi mweri-ini wa Dithemba ni twahoera mabarabara-ini maitu ni twahoera micii itu gutire ikuo cikuonekana mweri wa Dithemba gutire mathiko mekuonekana mweri wa Dithemba ni turahoya nginya mwaka uyu wa 2026 tugithi kuruga ututongorie mwathani no tumenyerere weka uguo ngumonogoci-ini ciaku riu ikuruka studio no wike undu mweru no honie mwiroreri uraturorera haria thiini wa ritwa riaku Ngai ria muruguo twahoya na twetikia karibuni sana tuthagaie Ngai. Hoi-inĩ wa ũmũthĩ tuoka kuga we wĩ Ngai mũthamaki. Hoi-inĩ wa ũmũthĩ tuoka kuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. We ũkoretwo ũtũmenyereire kuma mweri wa Januari nginya mweri ũyũ wa Dithemba mũthamaki mwene hinya wothe. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũgitĩri waku. Ũtũgitĩrĩte kuma mogwati-inĩ maingĩ, ũtũgitĩrĩte kuma mbara-inĩ nyingĩ, ũtũgitĩrĩte kũrĩ andũ arĩa matwendagĩra ũũru, ũgatũhitha hakuhĩ nawe Ngai witũ. Nĩkĩo tuoka kwambararia rĩtwa rĩaku hoi-inĩ wa ũmũthĩ, tuoka kwambararia rĩtwa rĩaku tuge atĩ we wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Hallelujah. Wewe Ngai monene ma na ngotire Ngai ogetawe wewe Ngai monene ma na ngotire Yo getawe wewe Ngai monene ma na ngotire Ngai yo getawe Kayo getawe
kaiwito nema kugegania kona nayo ona goteo tigarone wagere twa moko tuge gutire na gutire hoina wa mo gutire ogetawe wekai bonena amokera tigarone wagere twa gutire na gutire Tiderone wagereira Tiderone wagereira Tumura kanuwe mutire na mutire Tire Ogeta Wekai Wekai Bone Namokera Ogo Tiderone wagereira Tiderone wagereira
kori kidania na kayere kwe tugamo nadagoni erare miro wetiria misirima rigidadi makwete mo firaonia akamenya tewega ikego kori kidania ikege kori kidania na kayere kwe natagondi neare miro wetiria misiri ma rigidadi makwete mo firaonia akamenya tewe inana hinya tuge ikege kori kidania nake ikege kori kidania na kayere kwe natagodi neale miro nayo misiri ma rigidadi makwete mo firaonia akamenya tewe tuge na hinya tuge kori kidania nake ikege kori kidania na kayere kwe natagoni neare miro wetiria misiri ma rigidadi makwete mo firaonia akamenya tewe ikege kori kidania nake ikege kori kidania na kayere kwe natagoni kayito neare miro wetiria misiri ma rigidadi makwete mo firaonia akamenya akamenya tewe waine wao mone tokege kori kidania na kemuthamaki waine wao mone toge kiuga atiga tugire ni wega waine wao mone kigokona giana we kai mwene hinya wothe we utuhotanĩire mbara we wonete ni wega muthamaki tukorwo turi muoyo tuko wa mothe we wonete ni wega kigokona giana tukorwo tugigocithia rĩtwa rĩaku tukorwo tukiambararia rĩtwa rĩaku Ngai witũ twauga gũtirĩ tawe mũthamaki twauga gũtirĩ tawe we Ngai ũtathagwo nĩ mahinda we Ngai tũkayagĩra ũkaigua we mũthamaki twĩtaga ũgatwĩtĩka we Ngai tũrĩraga ũkona kĩrĩro gitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mũthamaki ikege kori kidania nake oh Hallelujah. Oh yes. Asante sana etagwo Minister Millie N uria twinake muthenya wa umuthi muthi ni guthathaiya kugoca kwira mwathani ni wega ni tondu wa mwaka mugima Ngai witũ atumenyereire na nikio twaina rwimbo rutingihota kumuringithania na kindu orona ki mundu gitwo Gladys Kanyungo akija tukoturi sana na ni muraina wega asante sana Nelson Gacoka ugakejera Nyandarua yothe orokarau no Kameme TV mundu witwo Jose Mukuri no ugakejera Martin wa Janet ni hau mundu witwo Mwasi wa Mungi ugakejera tukotuni sana karagita guothe na Mary N arathimo ni Ngai mundu witwo Bishop Martin Jeremia urajira power for worship asanteni sana geithia airetu acio no mere ni arathime asante sana mundu witwo Paris Derito
ndiramwona muno thiini wa page ni ya Kameme TV Kenya kune kudirathoma message na page ya Martin wa Janet mundu gwitwo President thank you Kang'ethe Miri asante sana no kuhoya no rungu wa metha asanteni sana mundu gwitwo David Thuo gakijira leo akuna kurara akoroni uguo mundu gwitwo Elijah ndirage kunora njira Martin wa Janet ro turamuririkane ni tondu wa kuririkanaga andu wa Ngai no gaturehera andu mararikira na njira yo thank you very much Thika Road yothe no Kameme TV muthigi wa ruriri umuthi ndakwira ni kundumira message na nikacithoma haha ni tondu ndina Ladies Night marathathaia matongoretio ni minister Ogwetomili N kuma kule Kamutini na Lois Mwangi ndani ya nyumba na Miri Mwangi ako ndani ya nyumba na Tambi ako ndani ya nyumba na ndirakiona mundu gwitwo Warea Mukurino mitambo ni ariga ni murathime muno Mwangi wa Kafurora wi kure Mambasani rajira ni gia ku Martin tutirathama ha mundu gwitwo wa Pao gakijira banana guothe tamaka Martin wa Janet rigo guothe no guthathaio kurathathaio ndona no moko muro iguru muriga hallelujah 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 riu ndiona ndagika ni thaa 4 na ndagika 47 na niguthi na mbere ngikuririkanagia ati umuthi turathathaia Ngai tukimwiraga amukire ngumunogoci na gitio ni tondu wa mwaka mugima urikitie guthira turaririkana andu ari othe makomete mbirira-ini mwaka uyu na ithuĩ twi muoyo reke ngwire gukorwo wina ũgima mwega wa mwĩrĩ thathaia Ngai tu no mwĩre ni wega no mwĩre Ngai amukira ngumo na gitio tondu we nowe ũĩ kana mwaka wa 2026 nitamakani ukuona Ngai nowe ũĩ mwaka wa 2026 kana ni ukurikia ucio nwe turathathaia na nikio ukuona wi hau mwirori wa Kameme TV nikio urarathimwo na nikio uraigua wega ni tondu wi hau na ithuĩ tugagikuririkana tondu tutiite Ngai ni tondu tutari na Ngai tutiri handu tungihota guthie ndiakuririkania ndagika icio tigarite nigukorwo nginengereria muhotani umwe mbeca nigetha tuigire kalumba kidogo nigukorwo ningi kunengereria muhotani na muhotani wa turanengereria mbeca fari turahinya *420# hagakorwo na muhotani wa mbeca fari box igakoshi ithathatu uguo geria ni ciringi 300 kana 200 kana 500 mere thiini wa box ini icio haya riu we wageria munyaka nigukorwo ngiamukira message oro haha na nigukorwo ngikuhurira thimu ngurie wi mwena uriku thiini wa Kameme TV muthigi wa ruriri ni Lois ni akorwo akwira umuthi turekirira andu maiganona skiza wewe hau uguo na we shabiki witu na wewe hau uguo utari wekira rwimbo rwa Martin wa Janet Lois ta matariri uria marekira rwimbo rwa Martin wa Janet nigetha mundu wi hau uguo atekirite na tatumite message atutumire na ndithembe no thimu yaku rekirire rwimbo ruru ni ngwenda gutwarana nawe wire mwathani akunyite tuguoko tondu Ngai akunyita guoko maundu maku ni mekugacira Ngai akunyita guoko uguthie no kinye Ngai akunyita guoko mwaka ni ukuruga na urugi uyu ungi rwimbo rwitagwo ni ngwenda gutwarana nawe turahinya atia urathi hau thimu-ini yaku ukahinya *811*49#. Urahinya *811*49#. Hena message ikuingira thiini wa thimu yaku ukundumira namba-ini ya 0723328846 nanie gukumbure credit ya shiringi 200. Haya mwerekera wako tamonererie tucokererie na karumba kidogo kamure tuthiete Blakey. Kwigwatira ni ngwenda gutwarana nawe ta skiza tune yaku hihinya *811*49# ni *811*49#. Unaria magero mengi weno we murata waku. Asante sana twarikia gucokereria na hatari undu ungi twamba tuigire karumba kidogo ni tondu mothi ndakwira ni guthathaia kugoca na wewe hau nyumba ukaigwa wi hare hagireire thiini wa Kameme TV muthigi wa ruriri twende amuka
kuria kioria Ngai mũrathimi ndathimoreke ndathimĩra wĩra moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimoreke Kameme ni utuko wa kugoca uraigua atĩa wĩ hau nyũmba Luka Itabezo ciarirwo na ciari makemwo twarwo Chabeza kerera checheria retwa na ujehererie nuwakai onanime Ojararamberie mehaka yakoa Ashari makemwo twarwo Chabeza kerera checheria retwa na ujehererie nuwakai onanime Ojararamberie mehaka yakoa Osiangai Wamako makoa na uhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimoreke nĩguo Ngai Kanyina wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli ona emborege kĩrĩa ndarĩ mwende tarakeri-inĩ Jakubu amũcũthĩrĩria ũkĩmũiguĩra tha nĩ akĩrathimwo agĩtuĩka nyina wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli ona emborege na gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimoreke Kĩhano gĩkeno ihana ta irema itienyenyekaga na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩndakũhoya ũndathime o rĩngĩ irathimo ciaku itirĩ kĩhano gĩkeno ihana ta irema itienyenyekaga tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩndakũhoya ũndathime o rĩngĩ nĩndathimĩra wĩra moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimoreke
aciari akwa kwehende kioka mathiganerie no wendo tari oguo ni wega mwathani werire Samweli nduteagĩra andũ maothe nĩkĩo ndirekera werire Samweli nduteagĩra andũ maothe nĩkĩo ndirekera Urerorera Kameme TV. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100,000 hau thimũ-inĩ yaku, rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno. Ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000 ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku. O rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6 wĩkĩre 100,000 modo. Ndũgathake na kamenyeri. Mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ athĩ a mĩaka 18. Nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL 0001172. Jamii piwa Mwea Pishori Rice niguo mucere uria wihotanĩire na waruo urekanagia kamwe naguo mutarariko ni mwega muno. Oh yes, no akeiguira na riu ndeto yagereire haha. Thogora wa Jamii Pishori Rice ni uguthetwo ithano wa Naivas supermarket ciothe haria bagiti ya kiro imwe urenderio 250 handu ha 300, 2 kg ukenderio 490 handu ha 590, muhuko wa 5 kg ukenderio 999 ukahonokia 450. Igira Naivas yo hakuhe nawe kana ungienda kwendia Jamii Pishori Rice na wholesale uhure 0700 081 115. Jamii Pure Mwea Pishori Rice, where quality begins. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Ladies and gentlemen, Waziri Super Cup is back as Waziri 1X Cup. And it's not just football, rugby and basketball too. Football qualifiers, Kitale done, Webuye done, Kakamega done, and Eldoret done. Round of 16, quarters, semis. Here we come from the 16th to the 27th of December. Sasa ni tiki taka. Who will be crowned winner?
See you there. Burdan Kamili, Burdan Satima. Brought to you by the sponsors and partners. Powered by MediaMax. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100,000 o hau thimũ-inĩ yaku, rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno. Ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000 ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku. O rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6 wĩkĩre 100,000 mondo. Ndũgathake na kamenyeri. Mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ a thĩ ya mĩaka 18. Nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL 0001172. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Asante sana, tucokereirie na mwago munene na thank you ni message uria cie nyingi na andu maragitwira Martin wa Janet muratutwara wega muno ona he mundu wanyandikira korokece ono ithi nginya thaa 9 riu ikara hau ngai witu na hinya mathaa mau matatu iganira namo ni tondu nimo tukuhaririirie muthenya wa umuthi guku gwa Kameme TV muthigi wa ruri. Message ni nyingi ni kuhutahutia ciganona no mbere ya message icio kinyambe nyamukire muhotani ndiramenyithio ena mbeca farifari na muhotani witu wa mbere aretwo atia aretwo aya jikira muhotani nigetha ngoro ngimumenyithania aretwo Regina wa Moyo. Regina wa Moyo nwe muhotani witu akwera-ini janarie nake. Hi Regina. Hello. Ana ate Regina. Gutiri na urugwe thayo. Janet wi mwana uriku? Ndi mwena wa Gasteni. Ni ngwirite andu mathi haria box ni 6. Wahinya box namba cigana? Box namba 5. Njira wakora mbeca cigana? Ndakora ni mbeca nyingi ha nginya ndirakĩigua ngĩinaina. Ndakora ciringi 135. Icio akĩrĩ ciaku ithuĩ twakũnengereria gũkũ gwa Kameme TV kĩgoco kĩa mũthenya wa Sunday Friday mũthenya wa Friday ũmũthĩ. Niĩ mũkenu makĩria tũkĩgoca. Rĩu nĩwona Ngai nĩoka na ndiũĩ kana nĩ ũgĩthiĩte holiday. Thengiũ mũno holiday rĩu ndĩakĩagĩra rĩu ti kwanjia ũguo gũthiĩ ũguo nĩ nyonyo. Yakwagĩrĩra kuma thaa ici. Rumanagia na rĩu. Asante sana, thank you. Thank you murathimwo na Kameme ture. Haya, ucio niwe muhotani witu wa mbere guku gwa Kameme TV na nĩ gwethana na muhotani wa kerĩ. Nyambe gutware kuria kwa Jamii Bishori Lies ngumenyithie ati mucere uria utongoretie thiini wa bururi witu wa Kenya ni mucere wa Jamii Bishori Pure. Na mucere uyu ni mucere uthondeketwo na kirathi kia iguru muno na mucere undu nyitanaga ona kamwe ni kamucere karia karekanagia kamwe ga kamwe ni kamucere ka Bishori karia kanungaga wega. Riu kimera-ini giki kia holiday no ugurire family yaku kamucere wathi gwika shopping o yothe handu hothe he supermarket wathi wigurire mucere wa Bishori na mucere ucio kana mucere uyu ni utinitio kana ni urengetwo banga uguo ni kuga bei ni nengere na kirithimathi. Mucere kilo imwe urendio ciringi 250 handu ha 300. Mucere kilo cigana mucere kilo 2 ukendio na 490 handu ha 590. Mucere kilo 5 urendio ciringi 999 handu ha ciringi 1450. Riu thii wigurire mucere thiini wa supermarket ocio cia Naivas wigire uge urenda mucere wa Bishori uria mwene guo akorogo Alex wa Jamii Bishori. No ngenda kwendia mucere na wholesale ukorwo no wende kwendia supermarket-ini no wende kwendia duka-ini yaku no wende kwendia handu hothe hura namba ino ya thimu nigetha waranirie na Alex wa Jamii Bishori. Namba yake ni 0700 081115. Araniria na Alex kugeria namba ino ya thimu ya 0700 081115
115 waranirie nake umwire nie ni ndirenda mucere wa Jamii Bishori ndwike mwendia guku gwa Kameme TV muthigi wa ruriri turathi na mbere na gukumenyithia ati ni kigoco moto sana na umuthi ndina ageni abata muno kamuiria twamukirite Apostle Anastasio ni gukinyara kinya ni kuma mwena wa Embu to haha kuma mwena wa Embu kuria Ciakago to haha riu agikinya uguo na ni kwa Daudi riu Daudi araigua wega muno ni tondu muhunjuri okuhunjia haha aimite kwao ni tumwetereire muno na ndona message nyingi muno cia ndora mamwetereire no mbere yakinyite na mbere aingirite kama kawaida uria turathi na mbere ni kugoca Ngai haha nari aithe witu arathime mena thauti njega muno na ngona andũ arĩa marakenio ni andũ aya ni tondu ni andũ aitũ na ni mathaga maitũ mũndũ wi haha ndimũgwete eri kana atatu nigetha tũingĩre rwĩmbo-inĩ mũtũgo Joy Olive Makena aranjira Martin wa Janet Tamaka umuthi gutiri gukoma nginya cihande thaa 7 ndukagerie gukoma mundu etwo DJJ DMX wakija tukotuni sana show ni fire sana mwena wa mwihoko asante sana Keti Ndung'u wakijira Martin wa Janet tukinyire oro hau mundu etwo Catherine wakija tukinyire oro hau kuma Thika no gakijira na mundu etwo Ndung'u aranjira kuria Rongai guothe araigwo no Kameme TV muthigi wa ruriri guku ciaka waru ndirona mundu gwitwo mundu gwitwo Virginia kuria Kagumo kuria Kirinyaga guothe Martin wa Janet Tamaka no Kameme riu reke tuthie na mbere na rwimbo tondu ona andu rwimbo no ruo marenda kwagira nake Mary eni haha Mary Mwangi haha Lois Mwangi haha Tabe haha na hatiri ndungi na tondu mokite tuthathie Ngai na wahuri ndo mari haha we na wewe hau mwirori wa Kameme hatiri ndungi no gukunengereria rwimbo rwa guthathaia Ngai rwa kumwira ni agiriire muno ni tondu wa mwaka uyu ugiuka kuinikirira twende sasa kanake karibu sana Kameme biashara ya mbea gere makoiga ahunja makorago hau
mwere ona shakero oh tibie korekia madeno Maoshimeni indo shingeha Woyo kingeha Nijake thingo Shia mahiga Tirigere indo Ego itikayo Toke nyandeke Maoshimeni Naheo Nikomaga Woi nikomaga Nikomaga Nebehango Naheo Nikomaga Woi nikomaga Nikomaga Nebehango Eoro tuko Ne matarania Tene koyo Ne arutia wera Nadige hota Koruta nyiki Nagire mondo Inge hoka Oro tuko Ne matarania Tene koyo Ne arutia wera Nadige hota Koruta nyiki Nagire mondo Inge hoka Naheo Nikomaga Woi nikomaga Nikomaga Nebehango Naheo Nikomaga Woi nikomaga Nikomaga Nebehango Igete yakarathima wera wa moko akendathima thaithangai miaka meingi akehe wera kiruta na kio tondu igete yakarathima wera wa moko akendathima naheo ndikomaga oi ndikomaga ndikomaga nebehango naheo ndikomaga oi ndikomaga ndikomaga nebehango Yakarathima wera wa moko akendathima thaithangai miaka meingi akehe wera kiruta na kio tondu igete yakarathima wera wa moko akendathima naheo ndikomaga oi ndikomaga ndikomaga nebehango naheo ndikomaga oi ndikomaga
monene na ndamwĩta nĩanjiguaga mũheana ndeto ciake Ngai wakwa ndĩmũgathĩrĩrie mwanarĩmbũ thamaki monene na ndamwĩta nĩanjiguaga Aba, 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 baba na ndamwĩta nĩanjiguaga Emutumia nwariganĩrwo nĩ mwana ũrĩa aciarĩire nowe kuga ndangĩndiga na ndamwĩta nĩanjiguaga Emutumia nwariganĩrwo nĩ mwana ũrĩa aciarĩire nowe kuga ndangĩndiga na ndamwĩta nĩanjiguaga
Thank you Dr. Bishop JJ Gitahi. Awa baba. Urajira mweri date wanu. Korea mahiga. Nikuwa tugako tukirogeria mwaka. Asante sana Dr. Bishop JJ Gitahi. Thank you our Bishop Jen Kengori. Asante sana kwa kurowi mitambo ine. Mweri date fast. Korea Great Chapel. Asante sana na muda nyawa Sunday. Yoga koroki hea na ilio Bishop Jen Kengori. Asante sana. Nekameme. Adume kameme. Ona heshimiwa. Thank you. Oka. Kwendane mathena Ngoni wa mundu montheni Oinonekaga we norito Endeka ya gocerera Ewe oho ya gomataro Engai ni akomaga thena Akaukia kenyararo Wanate oyone ni omothe Ngai ni akomaga thena Hallelujah. Ocia Ngai uri okomaga thina Ngai arogukumira thina mwaka wa 2026 ndugacungana na mathina maria mothe uronania namo mweri uyu na mwaka uyu in Jesus name Ngai arogukumira thina Ngai arogukumira thina Ngai arogukumira thina
mũthenya ũgakinya handũ kaigua ndũrenda kũrũrenga no nĩ tondũ mahinda na mathaa nĩmo maratũtengeria gũkũ na nĩ njũĩ kũrĩ na andũ aingĩ metereire kũigua mũgate wa muoyo ithaa rĩrĩ tũcoke tũthiĩ na mbere na kũgoca tũragoca nginya thaa 7 ũguo ndũkagerie kweherera mĩtambo ĩno ya Kameme TV mũthingi wa rũrĩrĩ na kama kawaida nĩ ngorio ndamwĩra tũrĩ na Apostle Anastasio kuma kũrĩa mwena wa Embu County mwena wa Siakago kanitha wa Foundation mũthuri mwega mũthuri mũrathime kada nini andũ a kũrĩa mbere no mũrakĩririkana ũrĩa mũrakiugire no yo aimĩte o hau kwanja o hau ni fire si fire nikisema muthende nasema muthende rĩu ũguo nĩguo kũrĩ twĩna mũtungatĩri ũmwe umĩte mwena ũcio na nĩegũka haha atũnengererie kiugo kĩa Ngai tũcoke tũthiĩ na mbere na rwĩmbo ndona message nĩ nyingĩ mũno andũ kũingĩra mĩtambo-inĩ maranjĩra Martin wa Janet akorwo music nĩyo akorwo nyĩmbo nĩ icio tũtirakoma nginya cihande thaa 7 coke tũigue kiugo kĩa Ngai tũtukanĩtio oro ũguo maũndũ magakorwo magĩrĩte ndũkariganĩrwo ithaa rĩrĩ narĩo rĩna mbeca mama ũrahihinya ũrathiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku ũkahihinya *420# ũrathiĩ-inĩ wa thimũ yaku kahinya *420# box ithathatũ thĩinĩ wa box icio ithathatũ ũgakora hena mbeca nĩ nani Martin wa Janet ngagwethera ngakũhũrĩra thimũ ngakũria wĩ mwena ũrĩkũ na ndakũria wĩ mwena ũrĩkũ ngakwĩra box nĩ ithathatũ ũgekĩra 50 harĩa ha mount wekĩra 50 nĩ nani Martin wa Janet ati ũndũngĩ no thimũ karararara ngakũria wamũkĩra mbeca no wamũkĩra mbia mbeca nĩ cigana wahinya *420# gũkũ nĩ kwa Kameme TV mũthĩgi waro njĩtagwo Martin wa Janet ĩno nĩ tabarĩra wendete mũno tabarĩra ya kĩgoco na hatarĩ ũndũ ũngĩ na gatarĩ gũte ihinda ona rĩmwe ndĩrona nĩ mweteire ndungata ya Ngai na njĩra nene kũmĩeterera nayo yaimo o kũrĩa Siakago nĩgetha yũke ĩtũnengererie ũhoro wa Ngai nawe tondũ nĩ ngwendete na wĩ mũrata wakwa na nĩ watuĩkire mũrata wakwa kũna na nĩkĩo ngũrehagĩra mwago ta ũyũ nĩgetha ndũgathamage hau na ũkaiguaga nĩ Martin wa Janet thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩgoco nĩ aratũrũmbũiya na nyĩmbo na kiugo kĩa Ngai ngatĩkana mũno kwamũkĩra ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Apostle Anastasio Joe kuma kũrĩa mwena wa Embu County asifiwe Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja? Nimekuja. Tugwetereire. Amen. Ndĩrona message ndungata ĩno ĩkinyĩte ha ngakĩmenya ĩno ndungata nayo kethikagĩrĩrio nginya Mambatha. Amen. Twathiĩ Mĩrũ message hana bura tuoka gũkũ Nairobi ngarigwo ikari atĩa ngamenya ikarayo hau nawe ithe ndwagĩũka ndakinya ni ndio kuri microphone yugo no mere ni woka na we karibu sana. Amen. Asante sana. Thank you Martin. Yes. Asante sana. Betagwo Anastasio Njue. Yes. Kuma kũrĩa mwena wa Embu. Good. Kana Siakago. Tũrerirwo rĩu kwaria Gĩkũyũ Kĩembu ciothe Agĩkũyũ nĩ megucaga Kĩmbere na makegua Kĩembu maiguaga ciothe rĩu twĩya nĩguo tũbecane kiugo kĩa Ngai na tũnyitanĩre hamwe na andũ othe a Mount Kenya Embu Meru Gĩkũyũ nĩguo tũrĩgio cia muoyo tũrũthiũ tũhunjagia Ngai ũmwe. Amen. Kũrĩa waima kũhana atĩa? Kũrĩa nĩ kwega biũ na cererwa kidogo ndukamake kamucemanio ũrĩ ka injiri lakini Ngai nĩ mwega finally twĩafa nĩguo tũgae kiugo kĩa muoyo nĩguo ũmũthĩ ndĩ nawe nginya cihande thaa 7 tie na ihenya nawe nĩ ũkatũnengereria kiugo kĩnini na ono wake ona Jesse ndĩ nayo haha igatũnengereria rwĩmbo nginya ũtigĩrĩre nĩ wahoera andũ aya nĩ tondũ tũrorete gũthiĩ Christmas tũrorete kwamũkĩra mwaka mwerũ. Amen. Andũ aya nĩ marabatara kũigua ũrĩa Ngai witũ angĩgũtungata. Andũ aya nĩ marabatara kũhoerwo. Aya nĩ andũ mekumagana na macoke. Aya nĩ andũ mekuona mwaka wa 2026 na tondũ nĩ njũĩ nĩ woka na maguta marĩa njũĩ makoragwo me maingĩ kũrĩa Siakago nĩ njũĩ nĩ ũkũmatiga gũkũ in Jesus name. In Jesus name. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Thank you sir. Amen. Amen. Andũ othe akuma arĩa mumĩte Meru Embu kundu kuonthe within Mount Kenya kana mwigucaga lugha ĩno lakini Martin sijui utaniruhusu niongee kwa Kiswahili kidogo. Wewe ongea na lugha yako kwa sababu kuna watu
watu marafiki wangu wangependa pia kushiriki hili neno ambao wanalelewa Kiswahili. Amen. Amen. So nawakaribisha nyote kwa jina la Yesu kwa hii show ya Martin Wanjanet. By the way, the presence of God is here. Amen. I can assure you. Amen. Ora wakati nimeingia tu hivi, I have sensed the mighty presence of God in this studio. Amen. Na what happened? Saa zile presence ya Mungu iko mahali kama hapa. This is just a studio. Mungu anatutumia kukufikia mahali uliko. Amen. So what we are doing now, tunaongelea atmosphere. Kwa sababu watu wakiwa wamekusanyika kwa sababu ya kigosho kama hii, kusikia neno la Mungu kama hii, ni kwa sababu Mungu anawahudumia wakiwa mahali alipo. Na kama vile hii sauti inatembea kwa manyumba zenu, inakuja directly to where you are. Amen. This voice unasikia hapa, that is now the presence of God inatembeanga namna hiyo. The waves in your radio, TV, mahali popote ile mtambo yoyote unatumia, even those who are using phones, wale wanatumia simu. Right now the presence of God is direct. Amen. Mungu ananena na wewe. Amen. Mahali popote ulipo. Amen. Na kitu kimoja ningependa kusema kidogo Martin, tuambie. Kwa show kama hii, wakati neno la Mungu linakuja, unasikia hiyo wimbo ya kigosho, unafurahia moyo wako, wewe ambao umerundishwa chini, wewe ambao unasikia yani kuya ndwange megusaka komera ngoro muno, maoi umepitia mangumu mpaka unaona wewe umefika mwisho. My goodness. Ni kama sasa hata unauliza hii mwaka mimi ni nini ninaweza kunjiona nayo. Yani ulikuwa umeandika matumaini makubwa na sasa unaona umefika mwisho. My goodness. Wacha nikueleze tukiwa hapa leo na Martin. Tuambie apostle. The few remaining days. Amen. Ngai no acenjie muturire waku anytime. Maoi. Na muthenya umwe kwa Ngai. Muthenya umwe one day. Ni mweganu. Ni mweganu tu to change your life. So the remaining days ya mwaka uyu wa 2025. Ndogakue ngoro. Usikate tamaa. My goodness. Kuna kitu inaenda kufanyika kwa jina la Yesu. Amen. Kuna wagonjwa wananisikiza, wananitazama. Wewe umelazwa hospitali. My goodness. Umetumia pesa hii mwaka, umeitana maharambee, umefanya kila kitu. Sasa mpaka umefika mwisho. Ninakuja kukutangazia. Amen. Vile unasikia hapa hivi uwepo wa Mungu uko hapa. Hallelujah. Tunaposoma hili neno, Hallelujah. Pokea uponyaji wako. Pokea in Jesus name. Pokea uponyaji wako. In Jesus hiyo name. mgongo inauma, sasa tunaamuru uponyaji. In Jesus name. Nguvu za uganga na uchawi. My goodness. Warogi, wanena mambaya, watenda maovu, tunazigandamiza katika maisha yako right now. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Na sauti hii unapoisikia mahali popote ulipo, tunatangaza nguvu za giza hazina nafasi. Hazina nafasi. Kwa hivyo wewe mama, wewe mzee, kijana ambaye umeumia, your time has come. Hii ni wakati wako. Wana wa Israeli waliumia for 430 years. Na Mungu finally akawakumbuka. With the apostolic grace Mungu ameweka juu ya maisha yangu. Nimekuja kutangazia mtu kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote ulipo natangaza uponyaji. Ponya katika jina la Yesu. Kwa akili yako pokea uponyaji. Mashinda yako upokee uponyaji kwa jina la Yesu. Kuna watu wanaomba msaada. Ninaamuru Mungu akutumie msaada. Ukakumbukwe. Kama watu wengi walikumbukwa kwa Biblia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Na bila kupoteza wakati, ningependa nikusomee just a scripture. Nataka to share with you the word of God briefly. Na hili neno liko katika Matthew chapter 13 verse 11. Inasema hivi, because the secret of the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. The symbol is that. Ukisoma the whole chapter 13, Yesu alikuwa akiwaongelesha wanafunzi wake. Na akawaongelesha in parables, amarageria na ndhimo. Na wakakuja wakamuuliza, kwa nini unatuongelesha kwa parables? Unatuariria na ndhimo niki? Then Yesu akawajibu akawaambia,
alikuwa anawaambia katika kukiwa na umati wa watu wengi. Yes. Lakini secretly wanafunzi wakamfuata kando. Watu wengine hawangeweza, they did not bother. Kwa sababu alikuwa anaongea kwa makutano ya watu so hii wanafunzi wakamuendea baada ya kumaliza mkutano, akaenda akawauliza, ni kwa nini unatuzungumzia? My goodness. Why are you speaking to us in parables? And we don't understand. Kwani haukujua ando watu hawakuelewa, ando materewa. So the disciples were concerned. Kwa nini huyu mtu anakuja kutuongelesha na adhimo? Unatualidhia na adhimo niki? Yeah, in parables. We need to know because they were concerned. Yeah. And waingie matienda kakomenya. Hawakutaka kujua, but these disciples came. So verse 11 Yesu anawaambia Matthew 13:11 because kwa sababu the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you but not to them. Wewe unanisikiliza, I want you to listen to me carefully. Uthikiririe wega no njigwe. Tuthikiririe muno. Ati the disciples came. Na Yesu akawajibu akawaambia kwa sababu kuna knowledge. Knowledge. Okay. Knowledge ni hekima. Hekima ya siri ya ufalme wa mbinguni. Sure. Kumaanisha the kingdom of heaven is a secret. Sure. Ufalme wa mbinguni ni siri. Iko na hekima ya kisiri. Na watu wengi wanang'ang'ana na vitu vya dunia. Wewe ndanda umeokoka, ndugu umeokoka, alafu unasumbuana na watu wa dunia ambao wanataka kukutoa nguo. Oh my goodness. Atia. So uelewi ya kwamba kuna ufalme, kuna siri ya ufalme. Kuna uerevu ama knowledge, kwa lugha ingine ni oge. Kana gutaoko. Kuna kitu unavaa unjue siri ya ufalme wa mbinguni. My goodness. Kwa sababu ufalme wa mbinguni ni siri. So that is why Yesu akiongea kwa hii watu alikuwa anataka wale peke yao wanaelewa siri ya ufalme waelewe. Na ndio maana wale wanaelewa siri walikunja kwake wakamwambia, na kwa nini ulituongelesha? Akamwambia ni kwa sababu kwa wale wa dunia, wale wasioamini. I want to let you know, please, preacher of the gospel, wewe unahubiri Kenya mzima, sio kila mtu anaweza akaelewa siri ya ufalme wa mbinguni. That is why kuna watu wameokoka na wale hawajaokoka. Na the problem we are having, shinda tulio nayo saa hii, ni kwamba kuna type ya watu, there are two types of people. Okay. Kuna watu wa aina mbili Kenya hii. Okay. Kuna wale wameokoka wanaitwa wana wa wafalme, na kuna wale hawajaokoka. Na ndio maana ukisoma vizuri the book of Mark chapter 16. Sure. Hallelujah. Mark chapter 16. Ni vizuri nikusomee. Mamoto wa Ngai. Ndio uweze kuelewa vizuri na maanisha nini. Mark 16 na verse 17. Now listen. Let me start with like na verse 16. Yes. Whoever be, verse 15 says, go into the whole world and preach the gospel. Endeni ulimwengu mzima na mhubiri injili. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Yeyote tumepewa jukumu la kuhubiri injili duniani kote. Wale wataamini, Biblia inasema wataokolewa. Na wale hawataamini watahukumiwa. Kumaanisha tuko na watu wa aina mbili. Kuna waaminio na wasioamini. So those are two types of people. Hao ni watu wa aina mbili. Sasa hii tunaongea kwa hii show, kuna watu wanaombea devil worshippers, hawafurahi. Kuna waabudu mashetani wanatueroha, wamekasirika sana. Wakisikia hii fire, ate kuna mtu anaweza simama with apostolic grace, atangaze uponyaji na mtu apone bila kwenda hospitali. Wanakasirika. Wanapiga hii show, wanasema hii show kwa nini ililetwa, kwa nini Martin anaweka hii show. Wanapigana nayo usiku na mchana. Lakini na kuna wengine wanafurahia. Kuyange maro show eno ya Martin tunaweza ipromote namna gani, tunaweza ipatia anje iendelee mpaka 24 hours per day. My goodness. Yani hao sasa ni watu wa ufalme. Watu wa ufalme wanakusudia mambo mazuri yafanyike. Injili inawezaje kufika duniani kote?
Ndio maana wale hawajaokoka, hata sasa tuko hapa, kuna wale hawataokoka. Na kuna wale wanaona ni ujinga tunafanya. Hao ni watu wa dunia. Sisi ni watu tumeokoka. Na kama uko hapo na umeketi na mtu mnasikita hisho, mwambie mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Mwerede muonoku. Niguoma. Nijitigetie mwathani. Kama Mungu wangu. Yes. You see? Yeah. So he says kuna waaminio na wasioamini. So Yesu akatuambia ya kwamba hekima ya siri za ufalme wa mbinguni simefunuliwa kwenu nyinyi mumeokoka. Lakini kwa hawa hawajaokoka bado wasinjafunuliwa. Sasa nisikize vizuri. Tuthikiririe muno. Martin, najua umeokoka na umekuwa ukihubiri injili. Yes. Na nimeona watu wengi, kazi ya watu wameokoka wengi. Wanapishana na watu hawajaokoka. Bila kujua ya kwamba hakuna vile ufalme mara mbili itakataa kupigana. Na ufalme wa giza haupendi ufalme wa mwangaza. Kwa sababu sisi tunaleta mwangaza duniani. Hallelujah. So don't waste your time. I am worried. Wakati ninaona mtu ameokoka anasimama kwa show kama hii kujibu mlevi. It is wrong. Ninakunja with the apostolic kwa neema ya kiutume kukutangazia wewe umeokoka. Wacha kupigana na watu hawajaokoka. Wacha kusimama na kuanza kuambia watu hawajaokoka kuwajibu wakiongea kinyume chako. You are not operating in the same dimension. Yes. Unajishusha chini. Sisi tuko juu, wako pale chini. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Na wapiga injili nikwambie mpaka ile siku Yesu atarudi. Walimpiga Yesu. Wewe ni nani? Matikaga. Endelea na injili. Endelea kuhubiri. Wewe mtu wa Mungu unanisikiza, umepigwa vita, endelea kuhubiri. Don't waste your time. You waste your bundles ati unaenda kujibu mtu hajaokoka, mtu wa dunia. Na saa hiyo anafurahia hivyo. Akipigana na mtu aliye ufalme wa juu na yeye ako chini, unampatia mbonga points. Stop that. Kwa jina la Yesu. That is why tukiongea kuhusu uponyaji hawaelewi kana kwamba mtu tunamuongelesha hapa amegonjeka kanza. Inaweza ikapona kwa jina la Yesu. Because our God is a God of miracles. Ndio maana alituambia verse 17, hiyo Mark 16:17. Na ishara hizi and these signs will accompany those you believe. Hizi ishara zitawafuata waaminio. And he says, in my name they will cast out demons and they will speak in new tongues. Hiyo ni sa ufalme wa mbinguni. Kukemea mapepo. Watu wa dunia hawawezi wakajua kama tunaweza ngoa pepo. Kwa nini unapishana na wao? Hawajui kama tunaweza nena na ndimi mpya. Ndimi mpya ni umejazwa na roho. Act 2:8 ya kwamba kila mmoja wao akanjazwa na roho na wakaanza kuongea na ndimi mpya. Wakaanza kusema rikazatu pare rakipa ronda kazika paradoka haroka zika kesata paradoka ripradoka zata. Watu wa dunia hiyo wanasema ni ujinga. Wewe unapigana na wao kwa nini? Nikiora wana nando wathewe. Hata wewe uko na kasoro ukiona unaenda kujishusha chini na umeokoka. Hallelujah. Amen. So ndio maana ninakwambia leo hawawezi wakaelewa ya kwamba tukiamini tulipewa nguvu, tulipewa mamlaka ya kurudisha nguvu zote za giza chini. Na ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, nguvu zote za giza zinazoandaa Kenya katika jina la Yesu Kristo. Tunapofuka Christmas, wale watenda maovu wamepanga, wengine wanaweka masingaumbwa na manjini kwa barabara kuua watu. Tumekunja kutangaza hapa Kenya watoto hawatakufa katika jina la Yesu Kristo. Tunavunika barabara zote kwa damu ya Yesu. Tunatangaza kazi zote za shetani. Tunazibomoa, tunaziharibu katika jina la Yesu Kristo. Waliosema utakufa, sikiza nikwambie, hautakufa katika jina la Yesu. You will not die. Kwa show kama hii tumeiweka na Mungu ameamuru tukue hapa leo. Ndio tugeushe maisha yako. Kwa hiyo Mungu ametupaka mafuta, ndio maana tunaitwa mitume. Kwa sababu kazi yetu tukitumwa na Mungu, ile jambo ametuambia tuseme ndio tunasema. Na sasa tunatangaza kwa jina la Yesu. Christmas ndio hii. Watu watakuwa wakisafiri. Tunafunika barabara zetu kwa jina la Yesu Kristo. People will not die. Kwa sababu gani? Verse 18 inasema watashika nyoka, they will pick up snakes with their hands. Sasa wewe mundu temu ono kule no mwere ate no anyite njara naguo nyoka na guoko ati aigwe
Haiwezekani. Ndangehota. Hawesikia. So wewe kwa nini unajisuza chini? Wewe mwenye unashika nyoka na mkono. Nyoka ni zote za shetani. Mashinga umbwa zote. Maovu yote tunaiweka chini ya miguu yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Na Biblia inasema na wakikunywa, when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Onake. Yani hata wakikunywa sumu haitawadhuru. Eko hana kale soda manyua. My friend. Martin, wacha nikutolee ushuhuda hapa. Ni muraigwa ndo akai. Wacha nikutolee ushuhuda. Tuambie mtumishi. Tuliitwa function mahali na Ngaroya. Na tulikuwa tumeenda pale inaitwa Mark Hotel. Na nilikuwa hapo. I remember watu wakaenda wakakula chakula ambaye sijui kuna chakula ilikuwa mbaya hapo. Nilikuwa na vijana wangu wawili. Na mimi nilikuwa pale. Mimi nikaambiwa nikule ile chakula, roho wa Mungu nikasikia ikiniambia hapana. My sister Royce Kimu akaniambia mundu wanga idukiria, nikamwira asa niende raiwa de sawa. So mimi sikukula, lakini watoto wangu vijana wawili walikula. Nikaona kwa mtandao, napigiwa simu, watu kila mtu anasema, mimi nilikuwa ninakuambilia hapa. Ninakuambilia hapa. Kijana wangu alikuwa pale akakula ile chakula. Hakuna hata sikumpeleka hospitali. Aliamuka tu asubuhi akatabika na ikaisha namna hiyo. Watu wakaanza kuniuliza, mbona wewe uongei? Kwa sababu nilikuwa nimesoma hii scripture, hata tukikunywa sumu. Hallelujah. Amen. So sasa hiyo wewe nikuulize, mtu wa dunia anaweza kuelewa namna gani? Wacha kunjishusha chini katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Na watu wengine pale tulikuwa wengi pale. Leo katika jina la Yesu Kristo hakuna hata mmoja, wengine walienda hospitali na wakatoka. Hata hakuna mmoja hata alikufa hata moja. Kwa sababu hakuna mtu alikuwa pale aamini Yesu. Hiyo ni kumaanisha hii scripture inawezekana. Hata wakikunywa sumu hawatafanya nini? Haitawadhuru. Biblia inasema haitawadhuru. Na inasema watawekelea wagonjwa mikono na wagonjwa watapona. Hallelujah. Amen. Sasa watu wa dunia, hizi ni siri za mbinguni. Matthew 13:11. Siri za yani knowledge. Knowledge ni ile hekima. Ni ile hekima. Knowledge. No, kuna knowledge ya ufalme wa mbinguni. Ni lazima uunderstand na ukuwe na hii knowledge. Na ni ya mbinguni. Na hii ni knowledge ya mbinguni. Ya kwamba sisi tumeokoka, tukikunywa sumu haiwezi ikatudhuru. Sisi tumeokoka, mikono yetu inaweza kuwekelewa wagonjwa na wagonjwa wakapona. Na kwa jina la Yesu Kristo wewe unatutazama saa hii na kuna mahali unaumwa, kwa jina la Yesu na mamlaka ya mbinguni pokea uponyaji wako. In Jesus name. Ninakemea hiyo roho ya mauti katika maisha yako. Hautakufa, utaishi katika jina la Yesu Kristo. Ninakutangazia kwa jina la Yesu. Wewe umeteseka, mateso yako ivike mwisho. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe unatazama watoto wako wamekuacha, hakuna mtu atakukumbuka hata hii Christmas. Hakuna mtu atakukumbuka. Ninakutumia msaada tukiwa hapa. Amen. Kwa hizi ishara zitatufuata. Hizi ishara Martin, hizi ishara zimetufuata mpaka hapa kwa studio. Hapa saa hii. Ndio maana hata mtu yeyote yako hapa na naamini Mungu kuna kitu itafanyika. Hizi ishara ndio tumekuja kumpatia. Kwa jina la Yesu. Wewe ulikuwa ukufe na kanza haitakuua. Wewe ulikuwa ukufe na HIV haitakuua. In Jesus name. Do you know what the Bible says in the book of Psalms? Ni vizuri nikusomee. Soma mtu wa Mungu. Zaburi. Psalms. Zaburi. Psalms. Wacha nikusomee Psalms 118. Oh my goodness. Psalms 118. Roho wa Ngai wego kumuthenya wa mothe. Psalms 118. Verse 17. The Bible says, I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. Yani sitakufa, nitaishi. Tumekunja na hizi ishara kukuambia leo wewe hautakufa. Kuna mtu alikunja mpaka umeita watoto unamwambia mimi sioni nikimaliza mwaka hii. Utamaliza kwa jina la Yesu. Tumekunja kugeusha hiyo ripoti katika jina la Yesu. Na tumekunja kutangaza Psalms 118 17 says hautakufa bali utaishi kutangaza ukuu wa Mungu katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. No, hizi ni siri za ufalme wa mbinguni na kuvichulia one by one. So now kumbuka
sisi sio watu wa dunia, we are the children of God. Kuna neema tumebeba. Ufalme wetu sio kama ufalme wa dunia. Watu wa dunia wakilalamika, sisi hatuwezi tukalalamika. Watu wa dunia wakigonjeka, sisi hatuwezi tukagonjeka. Watu wa dunia wakiona mambaya, sisi hatuwezi tukaona mambaya. Katika jina la Yesu Kristo. Watu wa dunia wakilia, sisi hatuwezi tukalia. No wonder wanashangaa hawa wametoka ufalme mgani. That is why, child of God, don't waste your time. 2026 niko na ujumbe mpya kwa watu wameokoka. Ninahuzunikanga sana Martin nikiona atuwe mlevi anasema. Ona kiremba giki kia Martin ri tikia uma. Gatuvena gia. Atokerwa nivangie kirete kukirembari kiu. Na wewe unaanza kuunika hapa. Haya mundu ranumire ngaini. We wacha hiyo maneno. Watu wa ignore. They don't understand. They are yani mapenzi yao ni tutoke kwa ufalme na tutoki kwa jina la Yesu. Tutakaa hapo kwa sababu Yesu ndio tumaini na Yesu ndio tegemeo. Nimekuja kukuambia wewe unatusikiliza leo katika jina la Yesu Kristo. The anointing of God ama nguvu za Mungu zilioko mahali hapa. Wewe ambaye uko hospitalini umekaa hapo kwa muda mrefu na una pesa ya kutoka hospitalini, nimekuja kukutangazia leo Mungu akutendee muujiza katika jina la Yesu Kristo. Isi na tuvuata hata wewe zitakuvuata kuanzia leo. Rogama ha mundu wa Ngai. Etagwo Apostle Anastasio Joe kuma muria mwena wa Embu County, kanitha ni Foundation Church. Am I right? Oh, you're very right. Yes. Waigua horo. Tia gucokanagiria. Wewe mundu wa Ngai, wewe mundu munene. Wewe strong. Wewe nduri mundu wa guthiaga torono warumwo haria Facebook gutidio gicokia. Wewe nduri mundu wa tia gwicokia thi. Tia gwicokia thi. Na ndurakua thiini wa ritwa ria Jesu. Ndureke tucokererie na Apostle tondu umuthi turahoera bururi witu, turahoera aciari aitu, ni turehoera ithui ene thiini wa ritwa ria Jesu. Na kio njikire ndungata ino ya Ngai. Tondu ni ndungata ya muritwo ni Ngai na he undu ugwikika muturire-ini itu tutanaruga mwaka tutanarikia December ni ukuruta wira igongona riri tuko tukiruta muthenya wa umuthi in Jesus name. Wow, tuthie bureki na tugithie bureki tukariganirwo ithaa ringi rina mwago wa kigoco, rina mwago wa kuigwa kiugo kia Ngai na oho ndina muhotani wa keri ithaa riri na ndikiukana producer wina ketha ici nigetha ndimutangathe muhotani wa keri nigetha turuge ithaa ukuhinyaga *420# box igakoci ithathatu thiini wa box cina mbeca ugekira 50 kana 100 kana 200 nina ni Martin wa Janet wira wakano gukuhurira thimu ngakuria kana wamukira mbeca. Muhotani witu wa keretwo David Mwaniki. David Mwaniki niwe muhotani witu wa keri. Jethane nake. Hello Kameme. Hello David. Yes. Kuhana atia David? Gutina kauru. Chitagwo Martin wa Janet guku ni gwa Kameme TV. Okay. Box ni namba cigana wa hinya? Box re. Hinyire namba igiri. Wakora mbeca cigana? Ndakora ciringi 100 le 10. La umete ku David? Ni nyumete mwena wa riri. Ate ku? Tondu gwitagwo Kiruguya. Icio mbeca ni twakunengereire gwa Kameme TV. Thank you. Na riu jamuhuri yaku ikwagirire. Riu yagirite muno. Asante. Thank you. Ucio ni muhotani witu wa keri tugucokereria na mwago wa Kameme TV muthigi wa ruri tugithie bureki na tondu ndagika ni ithiete producer tope tuthie bureki ni tugucokereria oro riu. Asante. Kameme TV.
Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100,000 o hau thimũ-inĩ yaku, rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno. Ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000, ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku. O rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6, wĩkĩre 100,000 modo. Ndũgathake na kamenyeri, mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ a thĩ ya mĩaka 18. Nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL 0001172. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring in not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama Skiza Tune yako, dial *811 *615#. Jamii piwa Mwea Pishori Rice niguo mucere uria wihotanĩire na waruo urekanagia kamwe naguo mutarariko ni mwega muno. Oh yes, no akeiguira na riu ndeto yagereire haha. Thogora wa Jamii Pishori Rice ni uguthetwo ithano wa Naivas supermarket ciothe. Haria bagiti ya kilo imwe urenderio 250 handũ ha 300, 2 kg ukenderio 490 handũ ha 590, muhuko wa 5 kg ukenderio 999 ukahonokia 450. Igira Naivas yo hakuhe nawe kana ungienda kwendia Jamii Pishori Rice na wholesale uhure 0700 081 115. Jamii Pure Mwea Pishori Rice, where quality begins. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira Skiza Tune tumaini, hihinya *811 *48#. Wegwatira Skiza Tune tumaini thimũ-inĩ yaku mothe *811 *48#. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100,000 o hau thimũ-inĩ yaku, rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno. Ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000, ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku. O rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6, wĩkĩre 100,000 modo. Ndũgathake na kamenyeri, mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ a thĩ ya mĩaka 18. Nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL 0001172. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwegwatira Skiza Tune one day one time. Hihinya *811 *227#. Wegwatira Skiza Tune one day one time thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ *811 *227#.
Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100,000 o hau thimũ-inĩ yaku, rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno. Ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000 ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku. O rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6 wĩkĩre 100,000 mondo. Ndũgathake na kamenyeri. Mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ athĩ a mĩaka 18. Nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL 0001172. Tabarĩra ya kiumia gĩkĩ nĩ ya mwanya. Tũgũkorwo tũgĩgũtwara tour ya icera tũrĩkĩtie rĩa bus tour na masterclass series. Mweke aigithia maronire developments, kũheo motaro, kwaranĩria na developers maitho kwa maitho, kũmenyana na tũrathondeka arata erũ, na makĩria gũtaũkwo nũũ ũrabatara gũkũnyita guoko ũkĩgwatĩra wĩikaro. Eno ĩkambatia ngathĩ mwĩhoko wa kũhingia kwa iroto cia aingĩ. Angĩkorwo ndũnahota gũka ndũkamake, tũgakũihũrĩria ihiũ mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 cia ũtukũ o gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Ririkana, ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Thank you. Twarikia gucokereria nĩ ithaa rĩa gatatũ na tabarĩra ĩtagwo Kĩgoco, na message nĩ nyingĩ mũno kũrĩa maragĩtũrora marĩ kũrĩa mĩciĩ-inĩ na kũrĩa maragĩtũrora marĩ kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, arĩa matũroragĩra me kũrĩa mwena wa nja ya bũrũri. Nĩ njũĩ ithaa rĩrĩ nĩ hĩndĩ mũrarahũka, nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ mũrĩ aingĩ mũno mũrerorera tabarĩra ĩno, na nĩ mũndũ magĩra message mũgakĩnjĩra Martin wa Jana tũiguaga ta twĩ mũciĩ. Ũguo nĩguo tũkũmwĩra na tũmwendete mũno inyuĩ mwathire bũrũri ũcio, o mũndũ bũrũri ũrĩa agĩtwĩrorera o wothe, tondũ nĩ mabũrũri nĩ maingĩ andũ aitũ mathiĩte na andũ aitũ matwĩroragĩra. Ũguo nĩ nyonaga message nyingĩ, na arĩa mũno mwĩ thĩinĩ wa YouTube ya Kameme TV Kenya, mũrĩ thĩinĩ wa page ya Martin Janet HSC, mũrĩ page-inĩ ya Kameme TV Kenya, kũu guothe mwĩ live mũgĩtwĩrorera. Arĩa me TV-inĩ nĩo mamirioni me mĩciĩ-inĩ yao. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega ona ma kĩrathimo. Tũgĩthiĩ na mbere na Apostle Anastasia Joy nĩgetha akorwo akĩrĩkia message yake. No mbere ya ũguo ngũririkania ũhoro wa mũcere wa Bishuri Rice. Mũcere wa Bishuri Rice nĩguo mũcere ũrĩa ũtongoretie mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Wĩthire thĩinĩ wa supermarket ya Naivas wĩgũrĩre mũcere wa Bishuri Rice. Na oho mũcere ũyũ nĩ mwega mũno, nĩ mũcere ndũnyitanaga, ũrekanagia kamwe. Mũcere ũyũ harĩrĩrio na kiwango kĩa igũrũ mũno. Mũcere wa Bishuri rĩu nĩ ũgũithĩtio bei, nĩ tondũ mũcere wa Bishuri ũraima mbeca ici. Wathi thĩinĩ wa supermarket ya Naivas, wathi harĩa he mũcere to mũcere, thiĩ ũrore mũcere wandĩkĩtwo mũcere wa Bishuri Rice. Kilo ĩmwe ũraima ciringi 250 handũ ha 300. Kilo 2 ũraima ciringi 490 handũ ha 550. Kilo 5 ũraima 990 handũ ha 1,450. Wenda kũgũra mũcere ũyũ na wenda kwendia na wholesale, hũrĩra Alex wa Jamii Bishuri kũgerera namba ĩno. Hũrĩra Alex wa Jamii Bishuri kũgerera namba ĩno ya 0700
081 115. Horera Alex wa Jamii Bishori kugerera na beno ya 0700 081 115 ukoro ukiaraniria nake guku ni Kameme TV muthigi wa ruriri umuthi ndina Apostle Anastasia Joy na tondu aimite kuraihu uyu ndingienda kwaga kumuhuthira wega umuthi na eroreria Kameme mwitikirio na inyu muhuthire ndungatino ya Ngai mundu ndangitumo kuma othe wi kuria Miru Ebu kuguothe agatwikania agacoka agoka ha mitambo-ini ya Kameme noka orire turarikiriria mwaka uyu wa 2025 omothe ni jamuhuri ni kuga ena kiugo giaku na ni kiugo akwira we urandikitwo haria ukerwo ni ugukua mwaka uyu na mwaka uyu ungi turakurathira thiini wa ritwa ria Jesu na wa keri tiga gwitikira gucongoirana kana gucokaniria na mundu uraiga gutiri Ngai tiga kumuhe time tiga kuhe mundu time tiga ku waste time kiugo kiu ni kia bata muno uguo wewe witikite wewe na mfarume wewe na hinya wa iguru wewe witikitie Ngai hinya wa Ngai wewe mwitikitie wewe mutite tiga gutiro githini ni mamangi tiga gutiro githinio wewe na secret ya Ngai wewe uramumenya hana atia tiga guthinio ni andu gutinda makiaria apostle tiga gutindo githinio kwaria kwi andu maragia wakora mundu aririe nake mundu ucio aririo agacokio koni ndero kiremba giakwa ni njikirite bangi ngathika mucokeria ati ni anyonire handu njikarite handu na mucuba ngamucokeria tamakano wa ndeithia muno na time oni ndika waste ringi to ni njitikitie kwi Ngai ni njitikitie Ngai na maundu maria Ngai anjikire ni manene muno ni manene muno cui no andu amahoneire haha ni ingi bururi ni ucenjetie atongori ni macenjetie ni mundu ekujokia thi ndekujokia thi karibu sana mutumisi. Thank you sir. Yes na andu makenetio muno niwe thank you na ndireciria nginya andu akuria kwanyu no marakwirorera na tugithia thio gutukura andu merete nginya namba yaku ya thimu ni ukorwo kimahe to kwi andu marenda nginya gutumira message kwi mundu uragerera maundu matiganite na tondu umuthi ni ukire no wega ona kuhuthire ni tondu kuri mundu ureritwo uyu mwaka ndwenina kwi mundu uraninirwo biashara ciake mwaka uyu kwi mundu nginya mucii wake urathirire mwaka uyu kwi mundu urathiaga America mwaka uyu na nwe ndanathie no Ngai witu waiga muthenya umwe hari Ngai ni kindu kinene muno uguo twina hope na kirigiriro ati mwaka wa 2026 ciugiria ukwaria na irio kwaria uhuthitwo ni Ngai maundu no macenje ma kibisho ni maingi muno mitambo-ini ma reverend ma apostle igito kumagweta haha ni aingi muno no maguthikiririe ni gukwenda ona aini aitu ona ucio tangaru ya June ndamona akinjageithirie murato ucio wakwa na ni maturi ya Ngai tutiakuire Ngai akurathime no ndo wa kuruta wira ucio karibu tena Thank you very much. Yes. Now, mahali niliwachia. Yes. Matthew 13 verse 11. We ukitazama vizuri utaona wanafunzi wamekunja wakawacha watu wengi. Wale walikuwa waelewi makutano ya watu. Yes. So na Yesu anawaambia verse 11 kwa sababu knowledge, nilikuwa natafuta knowledge na Kiswahili nikaona ni maarifa. Ni kumaanisha watu wengi wanaokoka lakini hawana maarifa ya neno la Mungu. Kunjua maarifa ya siri za mbinguni. So unaweza ukaokoka na ukawa hauna maarifa ama knowledge, because watu wengi hata hii unaona misbehaving, kukosa ni kama atuelewi sisi ni akina nani katika ufalme. Ni kwa sababu tumekosa maarifa. Maarifa ndio knowledge. Kuna maarifa ya siri za mbinguni. Na siri za mbinguni ndio hizi na kuvichulia moja kwa moja. Watawekelea wagonjwa mikono, wagonjwa watapona. Watashika nyoka. You know, wakati mmoja Apostle Paul in the book of Acts, I believe Apostle Paul alikuwa amesoma hapa Matthew 13:11. Na ndio maana in the book of Acts of Apostles chapter 28, I think that hiyo ndio chapter ya mwisho ya the book of Acts. Apostle Paul alikuwa ametoka ama alikuwa anasafiri katika ile hali ya kutoroka. Na Biblia inasema kwa lugha ya Kizungu inasema verse 4, 28 verse 4, when the Icelanders saw the snake hanging from his hand,
they said to each other, this man must be a murderer. For though he escaped from the sea, the goddess justice has not allowed him to live. But Paul, verse 5, he shook the snake off into the fire and served no sickness effect. So Apostle Paul already alikuwa anatembea with na maarifa ya ufalme wa mbinguni. Wakati huu amefika mahali ambao walikuwa anachota kuni wakiweka moto kwa sababu ya baridi, na nyoka ikanjishikilia kwa mkono wake ikamuuma mkono. So with this understanding alikuwa na maarifa. Kama hakuwa na maarifa angeweza kufanya nini? Angeweza kuishuku. Alitingiza tu hivyo ikaanguka chini. Na Biblia inasema verse 6, the people expected him to swell up or to suddenly fall dead. So you see the people of the world kuna vile wana expect to die. Ukipitia mambo mangumu, mambo mashinda mengi katika maisha, wanatarajia wewe ukue katika kaburi. Walitarajia Paul kukua ameanguka na akakufa, lakini wapi? Biblia inasema verse but after waiting for a long time, let me tell you, watangoja sana. After waiting for a long time, yes, and seeing nothing unusual happen to him, they changed their mind. And they changed. They said, this man is a God. Yani wakasema huyu mtu ni miungu. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati tumeokoka, hizi ni siri za mbinguni. Sisi ni miungu. Tuna operate kama Mungu duniani. Tukisema mvua inyesha, inanyesha. Tukisema watu wapone, wanapona. Hallelujah. Amen. You know what? Msikilizaji, wewe unatutazama leo. Yes. You know, hapa wakamwangalia wakati wakaona hakuna kitu imefanyika, because Apostle Paul knew Biblia inasema ya kwamba tutashika nyoka na haitatuuma. So ameshika, ameitingiza hivi, hakuna kitu ilifanyika. Kuna vile tukipitia majaribu, watu wa dunia wanangojea. Wengine wanangojea ukufe, watangoja sana na hautakufa kwa jina la Yesu. Amen. So now from there wakabandilisha. Biblia inasema ya kwamba walibandilisha mawasho yao na wakasema huyu mtu ni miungu. Kwa jina la Yesu. Mahali popote ulipo, nataka ubandilishe kuongea. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni miungu. Do you know the Bible says that we are gods? In the book of, let me read for you. Yes. Hallelujah. The book of, nikusomee katika kitabu cha Psalms 82 verse 6. Nataka unisikilize vizuri. Psalms 82. Yes. Zaburi. Now, Biblia inasema verse 6. Yes. I said, you are gods. You are all sons of the Most High God. But you will die like mere men. Mere mortals. You will fall like one of the princes, one of the rulers. So, Bible number 1 recognizes sisi. Yani idhiwe tuetangai, tuengai nini goko thi. You understand? That is the right way I can explain. Yani tuananga goko thi. Yes. Wakati, do you know, wakati Yesu alienda mbinguni, Biblia inasema baada ya kutuambia sisi tutaponya wagonjwa, tutawekelea wagonjwa mikono wapone, tutakanyanga nyoka, tutashinda vitu vyote vya dunia. Biblia inasema ya kwamba Mark 16 verse 20 na verse 19, na wakati alimaliza akachukuliwa akapaa juu mbinguni. Kumaanisha ya kwamba alituasha duniani kumwakilisha. We are representatives of Jesus on the earth. Yes. Sisi ndio Yesu hapa duniani. Ni sisi tunamwakilisha. Yes. Na wewe mtumishi wa Mungu, wewe umeokoka, wewe ambao unahubiri injili, jua ya kwamba unawakilisha Yesu. Hallelujah. So wewe hauwezi ukasumbuliwa na magonjwa vile watu hawajaokoka wanasumbuliwa. Hauwezi ukasumbuliwa na mandeni vile watu wa dunia wanasumbuliwa. Kuna kitu, kuna maarifa lazima uelewe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwa sababu Biblia inasema sisi ni miungu, lakini kwa sababu atujinjui, verse 7 inasema tutakufa kama watu wa kawaida. Nataka ugeukie mtu aliye karibu na umwambie mimi sitakufa kama mtu wa kawaida. Mwambie sitakufa kama mpumbavu. Mwambie nimekataa, nindarega. Jesus name. Nimekataa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hiyo ugonjwa haitakuwa. Daktari amekwambia ati tunakuhesabia masiku. Kwa jina la Yesu tunakuja kugeuza hiyo ripoti leo. Yes. In the name of Jesus. Yes. Hallelujah. Amen. So tunakuja kukutangazia kwa rumu yako. Aliori oliu. Yeah.
I want you to listen to me. Yes. Ya kwamba neno hili linakukujia. Linasema ya kwamba sisi ni miungu. Lakini kwa kutoelewa kwetu tutakufa kama watu wa kawaida. Kwa jina la Yesu mimi sitakufa kama mtu wa kawaida. Nimekataa. Unajua Martin, mimi niliamua kwa maisha yangu sitaishi maisha ya kawaida wakati nilijinjua ndani ya Kristo. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba as he is so are we in this world. Yani vile yeye yako hivyo ndio sisi tulivyo katika ulimwengu huu. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe mama unateseka. Leo nimekuja kukutangazia mateso yako itafika mwisho leo. Unapotoka katika hiyo ufalme aielewi Mungu ukuje kwa ufalme wa Mungu. Hallelujah. Amen. So Biblia inasema ya kwamba sisi tunajua siri ya mbinguni. Nikuulize wewe ambao unanitazama leo. Ingekuwa Yesu angetuachia nguvu na mamlaka. Can you imagine a man like Apostle Peter? Yani Peter ama Petero baada ya kumkana Yesu mara 3, 3 times alimkana Yesu. Akasema simjui, na walikuwa na yeye mara kwa miaka ngapi? 3 good years. Very good years. Wewe nikuulize rafiki yako Martin, tuseme hata tulinjuana jana for example. Na nikunje niulizwe unajua huyu Martin? Mimi hata sijawahi kumuona. Ndile damuona na dimoe. Ona dimoe. Can you imagine? Hata kuna watu wako na mbona mlikuwa mnahubiri na Martin kwa ile show yake? Nikasema hapana, mimi sijui. Sio mimi, Andres mliona mtu mwingine. Wewe utawahi nisalimia tena? Kai masa. Utawahi nisalimia? Asa. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa anajua mbando Peter anjanipokea, anjapata hizi nguvu, alimuachia funguo ya kanisa. Shika. Mtu mdanganyifu. Lakini the book of Acts of Apostle chapter 2, wakati walinjazwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema Peter alisimama katikati yao. Na akawaambia, enyi nyinyi wa Yahudi, nataka munisikilize vizuri. Huyu ni Yesu yule mulishika mkamuua, na ndio mwenye nguvu hizi mnaona leo. Kama vile imeandikwa wataongea na ndi mpya. In the book of Joel chapter 2 verse 28 ya kwamba siku zitakunja ambapo nitawanjaza watu roho wangu. Na wakati kafika na wakaanza kuongea na ndimi. Peter akasimama. Yani Peter alikuwa amemkana Yesu, sasa amenjawa na nguvu. Yani the book of Acts chapter 3 from verse 1, wakiwa na Joana walikuwa wanatembea wakielekea katika hekalu. Na Biblia inasema ya kwamba wakakutana na mtu kiwete alikuwa anaombaomba. Wakamwambia, sisi fedha na dhahabu hatuna, lakini kwa jina la Yesu kuna kitu tumebeba. Wacha nikwambie, siri za mbinguni tunazinjua. Kuna kitu tumebeba. Hiyo Peter alipatia ule mtu, akamwambia simama. Na Biblia inasema ya kwamba akamshika miguu, akamtia nguvu, na akasimama, akatembea na yeye. Akaingia katika hekalu. Watu wakamuona na wakasema, si huyu ni yule alikuwa amekaa katika ile hekalu? Kama huyo aliweza kupata supernatural hili, kwa sababu kuna kitu tumebeba ndani yetu katika jina la Yesu. Peter alinjua siri za mbinguni zimeachwa kwetu. Wewe unatarajia Yesu arundi na ametuachia kazi. Shauri yako. Tuko hapa, ile muujiza wetu ukapata kwa hii leo. Shauri yako. Hata Yesu akikunja hautapata. I am the representative. Hallelujah. Amen. Mimi ndio nimebeba mamlaka ya mbinguni. Yesu ndiye ametuachia hiyo mamlaka. Wewe mhubiri unanitazama kwa kanisa yako, kunafaa kuwa na uponyaji. Katika wimbo yako wewe muimbaji unaimba nyimbo za injili, inafaa ikuwe ni wimbo ya uponyaji kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Ninashangaanga sana kwa muimbaji ambaye ameokoka akitunga wimbo akimsifu mwanasiasa. Mpaka ninaona huyu muimbaji ako na kasoro. Kwa nini usitunge wimbo umsifu Mungu? Hallelujah. Amen. Nyinyi ninajua kuna waimbaji mnaimba nyimbo za injili. Wimbo ya injili inafaa kumsifu Yesu. Hallelujah. Na ndio maana nimekunja hapa kutangaza leo katika jina la Yesu. Tutazinjua siri za mbinguni moja kwa moja. Na tutalipresent Yesu hapa duniani vile inafaa. Kwa sababu tunajua siri za mbinguni. Wewe uko hapo, umeumizwa na magonjwa, umeteseka sana, watu wamekuonea, kuna watu wameonewa, mpaka wengine mnakufa na blood pressure kwa sababu ya watu. Ni kwa sababu haujielewi. Nataka upate maarifa. Na maarifa utapatanje? Kupitia kustand the word of God. Kusoma neno la Mungu. Kwa wewe unjaokoka na unatuzazama leo. Ati kwa mundu ambere Martin, ati nemedete kigoso lakini ndemo vonoku. Wewe mbando utaenda jehanamu. Lazima uamini Yesu, ndio kwanza upende hiki kigosho yetu. Ndio hiki kigosho ikusaidie. I always tell people, kuna watu wanacheza mpira, kuna watu wanapenda mpira sana. Wengine ni mafanzi wa Gor Mahia, wengine ni mafanzi wa Arsenal, wengine Man U, na wengine Man City na Liverpool na Chelsea. Lakini nikawa nauliza watu, wewe ambaye ni fan wa Chelsea, wewe ni fan
wa Man City, wewe ni fan wa Arsenal, wewe unafaidika na nini? Okay. Ni faida gani unapata katika hiyo fans? Wale wachezaji players wanakunjua. Hakuna mtu anakunjua. Kuna. Au the referee anakunjua. Mwenye club anakunjua. Kuna pesa unalipwa kwa sababu ya kuwa sambeki. Hakuna. Nikawa nikiambia watu masambeki duniani hakuna faida wanapatanga kutokana na wale players. Hakuna. Na watu wengi duniani na wasemanga ni mafanzi wa Yesu. Ni masambeki wa Yesu. Wanamsambekia lakini bado wamegonjeka. Mimi nimekataa, sitakuwa sambeki. Mimi nitakuwa prayer kwa jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana hufai kuwa umeokoka na bado unavuatwa na matatizo ya dunia. Unafaa uambie matatizo kwa jina la Yesu, mko chini ya miguu yangu. Mimi nitakuwa prayer. Haleluya. Imagine unasambikia mpaka unapigana na mtu kwa mkiangalia mpira mpaka mnaumizana. Na munjulikani na hakuna faida mtapata. Watu wengi hata wanapigania Yesu lakini bali ni wagonjwa. Jehova. Mimi nimekataa, nimesema sitakuwa mhubiri wa kuvinyiriwa na shetani. Sitakuwa sambeki wa Yesu. Mimi nitakuwa mshirika. Nitakuwa I will be a prayer. Nitakuwa msechanzi katika hiyo injili kwa jina la Yesu. Kama ni uponyaji nitashika pindo la Yesu na niseme utaniponya katika jina la Yesu Kristo. Kama ni matatizo ya familia nitasimama na kusema Yesu, wewe ndio unaweza mambo yote. Tengeneza familia yangu katika jina la Yesu Kristo. Kama ni magonjwa inanisumbua nitaikataa kwa mwili wangu na niseme enough is enough. Mimi sitateseka tena. Kuna watu wananitazama, tuko wakati wa Christmas. Wengine mnafikiria mpaka saa hizi kama kijana na wasichana mnatafuta ma boyfriend na ma girlfriends. Hii sio hiyo wakati wa kutenda dhambi. Yesu hakuzaliwa ndio watu watende dhambi. Alizaliwa ndio tumpokee upya. Wewe umekuwa ukirewa kutoka kwa mbaa hii hadi mbaa ile ingine. Unanitazama hapa na unajua hiyo maisha auipendi. Leo ninakuongelea katika jina la Yesu. Wachana na pombe. Wakati huu ni wakati wa kukumbuka uzaliwe upya. Uzaliwe upya. Mama umeshinda ukilia watoto wako wanateseka, nimekuja kukutangazia. Tutawaombea leo na watazaliwa upya kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe msichana unanitazama, umekuwa ukitoka mbaya hii ukiingia ile ingine, mateso ya dunia imefika mwisho, ni wakati wa kumrudia Yesu Kristo. Anapozaliwa azaliwe kwa roho yako. Maisha yako izaliwe upya. Nakumbuka niliokoka nikiwa na miaka 19. Na niliokoka wakati wa Christmas. Nilikuwa nimeenda kesha mahali. Na mhubiri akahubiri akasema ni wakati wa kubadilisha maisha, na mimi nikaokoka. Na kutoka hiyo wakati mpaka leo, kama vile Daudi alisema, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa na Mungu. Nimekuja kukutangazia wewe unanitazama katika jina la Yesu Kristo. Na nimekuja kutangaza leo kupitia nguvu za Mungu na roho wa Mungu mahali hapa. Siku ya leo neema ya Mungu ambayo huokoa watu ikafikia familia yako. Nasikia kwa roho yangu, my brother Martin, kuna watu wananitazama hapa na wanasema pastor, watoto wangu wote wamepotelea kwa chang'aa, wamepotelea kwa pombe, wamepotelea kwa ulevi. Kuna wasichana wameleta watoto wengi hapa hata hatujui baba zao ni akina nani. Kijana wangu alitoroka, hatujui ako wapi. Nimekuja kuitisha nguvu kutoka juu mbinguni. Bwana, tunatuma malaika wa Mungu waende wakiwachota mmoja kwa mmoja. Na ewe mama ambao jamii yako imesumbuliwa na pombe, kwa jina la Yesu Kristo ninaondoa laana ya pombe katika jina la Yesu. Na kutangaza wakati huu wa Krismasi utaona mwangaza mpya. Ukimalizia mwaka huu utasema nilimuona Mungu. Ukauga ninamuonire Ngai. Namuonire Ngai. Namuonire Ngai. Na niye ndire shabiki. Na utasema hiyo show ambaye mlileta huyo mhubiri, huyo mtu wa Mungu alikuja, niliona Mungu. Kuna watu wanatoka mahospitali katika jina la Yesu. Kuna watu ninaona wakiondolewa hospitalini. Hautakulia hii sikukuu kwa hospitali. Hiyo kansa itapona, spinal cord, blood pressure itapona kwa jina la Yesu. Stress itaenda kupona. Nimekuja kutangaza itapona kwa jina la Yesu. Ninatangaza moto wa Roho Mtakatifu unjae katika nyumba yako. Laana ya kurushiwa. Muraje pastor, unajua mimi nimetupiwa mashingaumbwa, nimetumiwa mashetani. Nimekuja kukutangazia mashetani hayo hayana nguvu katika maisha yako. Na usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, ikiwa inaelekea saa 7, tumekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, nguvu za giza hazina uwezo katika maisha yako, katika familia yako. Na leo tunasusa chini mamlaka yote ya shetani katika hata nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu.
Wapanga mambaya hawata kutumia vibaya katika jina la Yesu. Waliotuma magonjwa, wakatuma kuangaika, wakatuma mashinda, yote nimekunja kukutangazia kwa jina la Yesu Kristo hayana uwezo katika familia yako. Waliotufanya watoto wako wakuwe walevi, wakachanganyishwa akili, hawararangi nyumbani, katika jina la Yesu Kristo ninaitisha uwezo kutoka juu mbinguni ya kwamba watoto wako utaona Mungu katika jina la Yesu. Pokea neema mpya, pokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Juu mtumishi wa Mungu utarudi tukimalizia pale mwisho, ningetaka kuwapatie namba yako ya simu. No, umahe namba yaku ya thimu. Nigetha mundu wothe uragerera mathina mau mothe uratwariria. Mundu uragerera ruo ruothe uraria uhoro wa ruo. Mundu wothe urahurana bare yo yothe. Bare yo ya kumenwo, bare ya guthinikanio, bare ya mathina matiganite. Ona mwaka uyu roria ito ni kwarikirira ri. Gwika atia toko no haria ndirari. No nyende onengere mundu uyu umuhe namba yaku ya thimu. Nigetha toina nyimbo kana ithatu. Ni ukumuhoera kana mwaranirie nake 1-on-1 tondu andu aya mena bata muno na kwaraniria na ndungata ya Ngai. Na hihi ni tondu wa maundu matiganite. Mahe namba yaku ya thimu. Nambari yangu ya simu ni 0791 825 502. Unaweza tuma message ukisikia ingia ujue nimeimute for now. 0791 825 502. Unaweza tuma test ukisikia imezimwa ujue ya kwamba imemute for now but it is functioning. 0791 825 502. Haya. Tugucokerera na mutumishi twarikia kuina nyimbo ciganona na timu ino twina muthenya wa mothe ndiona miri ni haririirie muno. Karibuni sana. Sawa we cameraman nawe tuhe time hanini no sawa. Haya goja mtumishi hapo. Sawa. Ndenda twabe tuine nyimbo ciganona cia kigoco nigetha tucoke haria tuma ni tondu ngwiraga umuthi thiini wa tabarĩra ino ya kigoco gia Kameme. Wira wakwa nie no gukumenyithia uria kurathi na mbere. Wira wakwa nie no ku drive hanini ndarike ku drive maundu mangi mothe ngatigira we mwiroreri wa Kameme haria ungikorwo uri nayo gakorwo ukirathimwo na njira wa kiigwa ndagika icio ciathi na mbere. So ndirenda tope tuigire kigoco-ini miri witu ndia hope Daudi abohingurire instrument nigetha tuigire kigoco-ini hatari undu ungi nayo thi na mbere na kundumira message kuria guothe uri. Kameme TV muthingi wa ruriri umuthi ni jamuhuri na umuthi ni wa kiigwa kiugo kia twaririo ni Apostle Nastasio kuma kuria mwena wa Embu. Naye wi hau uguo thi na mbere na gutwariria na gutumira message. Ni njitagwo Martin wa Janet. Karibuni twende.
Eniete kindu kiega kigoro nakio nikire aire zakayo twaeromeya ni kindu kiega kuri dhahabu na kuri fedha. Ino ni daoya ujikarage takinya waku ngayothombe na ndora nawe tene na tene. Eniete kindu kiega kigoro
ciaku mana gacine ciaku